به نام خدای بخشنده و مهربان. بیشین گادنی اجاره کردن دست پیدا که تماشاوان نیجا ام به برنامه دا چهار حجار دو بیشم لسر مجار این جور و جور سکنن داکو ام استفاده جی بکن از ماموستا محمد امین özmen استفاده دکن تمنیا من دا خازم من او که هنجی استفاده دکن لسر مجارین دینی عرفانی حکمی ام دسکنن. مقصد من نه اوه که هم وقت ببورین، مقصد من اوه که هم وقتی خود دولمندتر بکن، زمان خود دولمندتر بکن. جیان کردواری دا دوا نزدیکی چند سالانه بلکی 100 ساله جبر تشکیل اندنی او چاند و کلتور و ادبیات کردواری انکی هدی بویه هم بیشن گرد بویه تشتتی دا نمایه بویه وکی چولکی وکی او که او دحلو زوی و باغ و باغچه بره یه ادبیاتی چاو که ملای جزیره دویجه او باغ ایرم جزیره بوتان نمانه مخابن هم دخوازن اوی قنه بعد بینه بیراوده بخنه بیراوده جبر 1400 سالی اولتر لمکه اوی دوره و چاقی انسانیت هم و بیجه مینایی رو خلایقه دا بو، یعنی خلایقه فکری، خلایقه انسانی، خلایقه فضیلتی بو. تو تشته نما بو، هر تشت دسته خورتیه دا بو، یک خورت بیا، یک زوربه بیا، یک بهیز بیا، یک دولمند بیا. رومت آوی هبو، باندور آوی هبو، لسر ربنا، لسر بلنگازا دستلاتی که مزن داتینی انسان دکرنه کوله، جن دکرنه جاریه، میر دکرنه کوله. جیانه که تنگ و دوش هبو روی دنی تر رومت و تر نرخه که انسانی نما بو. دسری دا فکر خلاص بو، فکر بند تاثیر پوتان دا بو. خورا پوت چه دکرن، جه گوران، جه کچکان، جه داران پوت چه دکرن. دو بودن اوانا خدای منه، دو بودن وانا هم آفراندنه، یا دو بودن اوانا جیان آمد، اوانا پیش داده بین، اوانا باران انسان مداده بارینین، اوانا نظام شواده کن تشتی که حاشا بوی خودی که هم نهاد زانن تنه وصف و صفت خودی نه وانا دادانه گور و کچکین به روح و به جان و به زار و به زمان. مثال که دوی چاهی دادن دبین ابو ذر غفاری بریا که به مسلمان چوله کاریوی تالان بود، ریبری بود، کاروانک در باس بیاد شو دشیلان در ریچوانا تقیب دکر مال ملکی واج دستی وان دستاندن مروکی سرسری بود لبری مروک با عقب اشقیا و سر عشیرا غفاریش خود سگم سگی اوت لبری عقل بود مروکی زیرک بود هم نزان بیه چاب که پوتکی هبیه لبری دن چادر خدا 3-4 متر چادر دورتر هم بیشن 10 متر دورتر پوتی خوش چکاندیه هر سبا گوه کرا بیاد شوش بیرا پرستیش دکر جیرا عبادت کر سجده دبر روژه که سبیزو کرا دبر دینا خود نه روی یکی چوله سرسری پوتی ویدا بولا خود که شعره که مشهور ہے ادبیات عربی دا تیگوتن رب یبول علیه ثعالی لقد ذل من بار علیه ثعالی حلوی خدای بنیره روی سرسری ویدا بولا خود که با خدای او خدای که روی سرسری ویدا بولی بکه او تشتکی هم بیشه آلچاخه نه زلیوله یعنی نه کد لایقی بیه که ویشون دادی پوتانا نه حباندیه خورا ریگریه اما مینا که وی جماعت عرب و یه مکه یا پود پرست چه حالی دابون طب اخلاق تنه ناموس تنه عرض تنه چند انسان این که خود هاست خوب بپارزین اوجی بیچاره بون نکار من دنگی خوب کرانا انسان که با تلورا آلویرک بکرا دانستاندنک بکرا یکی زوربه هنه جارا مال ویجی دستان پریوینه دا حتی پیغمبر صلی الله علیه و سلام به چند اول خود حلف الفضول او که هم بیجیم آوا دکن بونا که کسی ظلم و زورداری دبینیم وانا خلاص بکن یعنی ورتاسی از ورا بیجیم جیانه که نلایق انسانیتی هبو خود پیغمبر و جواکه را شاند رسول اکرم محمد صلی الله علیه و سلم رومت تا انسانا رومت تا فکری پوت جهش وانا جیانا وانا جدهر کعبه درخست اسلامیت آزادی و رومت تا انسانیت ایجاد کنه پاش باد
و ملت دنین یه بلنگاز یه ربن دف دورا عربستان جی به بیژن پیل روین اسلام دا نه به زوره این اگه دو بیژن به اسلام به شور نظام چه به زوره هاتیه نخیر او آستنگا که ندهیشتن او قرال و زوربه و زوردار که آستنگی دکرم به سایه سر مجاهد مسلمان که جهول رابون ملت و فطرات ملت و دین خوده گیش نهفده فوج قولی صورت ایزا جایداتی گوتن دا و حتی که فتح و آلیکاری خوده وره تبینی که انسان همو فوج که دین خوده دا براستی جیگا که مسلمان ها جیگ فتح کرد او ظالم و زوربه جهول را کرن دان عالی که دا ملت فوج که دین اسلامی یک جوان فوجان جی کردن کرد جی پشتی که ظلم و زورداری ها کیسرای ایران یانجی بیزانس سروان رابو که مسلمان ها دور حضرت عمر دا قادسیه ایران فتح کرد باشی جی شام بیزانس تک برن و چاقی کرد آزاد من به داخاز دلی خود کدن دین اسلامی به سال خواه بریا و یکی وک جماعت وک ملت بکونه اسلامی دور رسول اکرم دا صحابی یکی کرد هبیه ام چند جارت به برنامه خدا لسر جزیره سکنه لسر عالم و نافدار جزیره سکنه صحابی یکی جزیره جایه جابان ابن میمونه الکردی جابان کره میمونه کردی جابان کلمه که کردیه گاوان عرب جیمی گایی نکارن درخن به زمانی اون دا حرف ها گایی تنه جیم دکنه جیم دا چاوا که گوتیا ما کرنه جودی ولاتی گوتیا دویجه اوش دویجه جودی حتی گوزامه کرنه جوز حتی گورامه کرنه جوراب یعنی گایی دزورنه جیمه دا ناوی گاوان کره میمون جی کرنه جابان اوجی صحابه کی رسول اکرم بیه حتی حدیثه که او حدیثه درباره میراث دانه در حق میراث دانه او حدیثه جی تک اوی تنی روایت کردیه او گلک دفقه اسلام دا جی حدیثه که مهمه ریچ و ریباز نشانه فقیهات که اوجی افتخاره که مزنش بو کرده خاصه تنجیش بو جزیریا ایجا هم من او خلاصا کرنه که دریش کرد اجما مسته می نیو جزیری بپرسم که آلیه ده جزیریه بله کرد چاوا بونه مسلمان چه چاقی بونه مسلمان مسلمانتی چل تأثیر لسوا کرد ایرو دست چه حالی دانن سیدا تزانی گوتا گوادی جنابتا نظمان یعنی بریا اسلامیت پودپرستی هبو انسان اشخارا پوچت کرن به آوت کرن فقط پی در پی خدای تعالی دینی حقیقت جوار شیان دیا مثلا حضرت موسی آتیا اشترى بجم حضرت عیسی آتیا بریا پیغمبر صلی الله علیه و سلم مثلا خریستیانا قسم خریستیانا باوریا خو وقت دته و درباس بو قلمنا تسلیسه یعنی باو و کر روح القدس يعني باف فيدي خدای تعالی كور حضرت عیسی روح القدس حضرت جبرائیل يعني خدای یک کرنه سه خدای یک کرنه سه یادی جی سیدا یهودی جی مثلا چاواگو فلاها مثلا زمانی که پشت درباز بویا گوت یا حضرت عیسی کوره خدایا با و کوره خدایا یهودی جی عزیر نواده هبو اواجی گوت یک عزیر کوره خدایا اشترى بجم یانجی یهودیا خدای تعالی و حضرت موسی گرتنه بهفدو گمش و اشترى بجم وسطایا خدای تعالی وسطایا تشتغل بود پرستی کتنا ناف دینی وادا اجلو ما دینی وا تخریب بویا بجا خدای تعالی رب عالمی المهاتیا رحمه د ناف عرب دا ناف قریشی دا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم جمره شیان دیا گوت یا اف دینی پاشی اف دین اف بریا وی دینی کورمانج الگوری گوت دیروگوانی مد بجن زردشتی بون ایرو سر زردشت دکترک چه بوال زانینگاه سلچوقی دا میکائیل بایرام دکترا آچه کریه تخمین خود بجه سیداد بجه گرک زردشتی پیغمبرک بی چونکو آوستا کتاب آوایا کتابا آوستا و قرآن کریم لفت اوت کید مزین هنک او که الهی ناو دا مانا چاواگو انجیل تخریف بوا چاواگو تورات تخریف بوا
چاوا گو زبور تقریب بویان جی نمایا ایرو حال حاضر ده جی آوستا جی تقریب بویا او خدای کی بتنی زردشتیه ده بویا دو خدا یک جی آوراماز ده یک جی اهریمن آوراماز ده خدای قنجیه اهریمن خدای نقنجیه نقابینا و هر دو خدا ده مجادله دست بکریه و حتی والحاصل قیامت جیوه ابو کمی آهورا مزدا آگری مزن آگری مزن آهور آگر تشبنه افدا مزدا جین مزنه که پی وکه کردیه برای جی وک نوتکی برادا بمینه بله یعنی الوید آهورا مزدا خدای قنجیه که شونا خدا دا اهری منجید که شونا شیطان دا سیدا ویچا پشتی گو قوم مسلمان جید بین که می بحثا کردا بکن گو چاوا مسلمان بولا پشتی گو قوم مسلمان جید بین لی اما هی او کلتور و چاندا خواه کفن جیا پتبرتی جی هنک جارنا ناف دا شین دادن هنه جارا جید آواجی نابد تو بی یعنی چاوک تا گو یعنی احتمال هیا که دینه که جو طرف خده دا حتی برشامدن تولی تشتین خراب تشتین شرکه تشتین جایلیه تشتین فحشه تدا هبنجی دیسا تشتین راستیست یعنی نه اسلام گوا کتی بریا خدا چه هبه همش که نا حشبینه همشی جوله نابه تشتی قنج جارگانی دوام دکه یعنی مثلا حج دوام دکر بله زمان حضرت ابراهیم وه تشتی گنه دای دوام کرن دای تشتی با نج پود پرستی تین نکود اوت که زردشتی داجی مثلا نمیش پیوکه فارسی و کردیه بری دای بریا اسلامی هیا هم بیشن دست میشه هیا یعنی حتی زنت آوسته دا 6 وقت نمیشه هیا هم 5 وقت نمیشه که او 6 وقت کن هنه مسلمان بیشن او میجا شوه تهجد زی یک جوان فرزانه بله کنم که سیدا ام بیشن ایرو حال حاضر دا مگود مثلا ام بیشن ترک مسلمان بونا لفقط او زمان بری دجبری اسلامت گوناوی و دینی و یان شامانیزم و یان گوک تانری بو تنگری دو گدنه او بشكل اكيد نافودا شين بويا دمار نافودا بلا بونا در نافودا تكبي يما كرمان جاجي از احتمال بينم ازيديتي اهلي منجيتيتي ازيديتي چونكو ازيدي پشتيگو اسلام هاتيا ناف ما كرمان جادا شين بوا و دركتيا از وي تخمينت كم كو زردشتي ما كرمان جا تعقیب اهریمن کربه کو ام ازدیتی نام دا شین هاتیه ایرو حال حاضر دا الجمع مسلمان ام بجن 4 ملائکت مازن هنه الجمع ازدیه جبرائیل عزرائیل میکائیل اسرافیل جغینی و دردائیل ها جغینی و عزازیل ها عزازیل جی کانه هو اف شیطانه ایرو کو ام بجن شیطان یعنی خدای تعالی وكي جو خواست گوشوارا خليفه كي تشيكي صروي عردين و آدم حضرت آدم تشيكر و قوت ملائكته جو هر جير هرنا سجده و او ملائكت حمو جير چون سجده چونكو اف مخلوقات جوهاتي تشيكرن تشتكوالي نمونيه مقصد افرادا مقصد ما نه او هم اهل دینه که رنجیده بکن نه مقصد ما تشتا علمی بیشن کوکای بیشن بله یعنی ایجدیتی فلتی نو مقصد ما اولونینه ویچا پشتی گو نچوه سجده عزازیل نچوه سجده گوتیه چما الگوری زیدیات بیشم چما تجاره نچوه سجده او دو بیشن چونکو اش خوده پیوت کسی رناش ما سجده لو ما رجعنا شو مسجدة وجه خداي تعالى وختي السلك ملائكته اف اوكا يعني ياكو ازيديد بيجن از ولو تخمينتكم كو اف زردشتي نام مدى ازيدتي بشكل كي زردشتي هاتي افاكر دوام زردشتي بله از ولو چونكو اگر تيده هيا اگر دويده دجي هيا اشترى بيجم گلک تشتی زردشتی یک دویجه نویسکاره که برای دویجه دوی کرد و فارس هر وقتی به هر راکتنه همان دینی یعنی بریا زردشتی ده و اسلامیتی ده به هر راکتنه و دینی ده اما هر زمان هر یک مذهب که دینی ده بیه و تا که مجوسیت ده زردشتیت ده تی
فارس پرانی آگر دحبینن کرزی پرانی تاوی روژه دحبینن اما مذهب آنها یعنی ازدیتی و مجوسیت دوستا جهد جدا مسلمانتی داشتی فارس پرانی شعینه کرزی پرانی سنینه وصاد بل انها مثل وكا جنابت وغوتي الاوكي هزخ جندك هاي جندي ازديايا بتركيد بجني مغاره كي بكرمانجيت بجني كيفخ الفيدي قبه واهنا سيدا سردا يعني سر قبا حمكره ايش سمبولا طاوي هيا بندره سمبولا مار هيا چونكو وكيكو حضرتي نوح كتي بحريدا كانه كونك الجمياي فبوا مار خصيته ده نشدي اف كبي جميع ده سمبولا مار هيا بيروز دكن بيجن ام خلاص كرنا اشترى بيجم يعني اف سمبولي طاووس مثلا او كي طاووس شخوا سمبولا ويا عزازيل طاووسا طيري طاووسا وجب في هواي بيشتي جو مسلمان مجيبونا اد بيجم كوراستا كورمانش زردوشتينا وبيشتي جو مسلمان جيبونا بإزيديتي تشخلق جي دركاتيا لفقط وكي جو زردوشتي مثلا إيراني زردوشتينا سيدام خدای تعالی وقت گوتی دین تاریخ شیان دیا اسلام هناك دبيجن ازديتي اكنينه يعني طريقتك مسلمان تيبو يا شيخ هادي جسي عادي بين مسافر جوي هاتيه حتى جمجي هيا كتابوية عقيدة أهل السنة والجماعات بالنسبة دبين باشي عبوصات تبريبيا ممكن مسلمان يعني ممكن سيدا وصاد يعني بيجن أما براني دبيجن نخير أما دينكي بريايست يعني از ولو تخمين كم كو هكا نديني كيفن جيبيج زردوشتي تشخلق وابويا زردوشتي چونكو زردوشتي ده أهري من هيا إزيديا جيب خدايا أم بيجن عزازيل سيدا پشتی گو اسلام هات هنجی زانو کو دین اسلام ناف عربا دا پیشی بلاو يعني مكة دا خدای تعالی مكة دا ناف قريشيا دا شيان فقط مكة هي باور نكر يعني كان إنسان يقول نقان دي باور كرن هجرت تشيبو مسلمانش مكة شونا مدينة المدينة دولتك إسلامية آفا كرن ووكي قدر دي او عربي الدوران مدينة جي هنو مسلمان بود بشترى مكة هاتا فتح كرن وفجأة وقتي وي هات كو خدای تعالى رسول خدا في ديني هني بلابكي باسكي دنيا ايفا دولة اسلام المكة المدينة العربستاني افابو رسول خدا وفات كر شو جم ربي خوا وجا كدستي او كذا خليفة حضرتي ابو بكر هات وباي حضرتي ابو بكر حضرتي عمر رضي الله عنه هات زمان حضرتي نوح حضرتي عمر ده سيدا افدينها بلا يا تيجي زانيكو بيشي مثلا سفر تشيمونا ده هجري اجدهدا نها وقتيكو ازل اوكي ازل هرزخي ادچوم كشاره تشتغلي مدقوت واكشا سورياني بون سيدا سورياني بون مدقوت چاوا اسلاميت هاتا فيدي مثلا هون يرلي فيدينا يعني هزخي دزيري مرديني مديادي الواضحي اوكي واهنا مناصري واهنا الديري واهنا كليسي واهنا فلان يعني چاوا اسلاميت هاتا فيدي قلت لما دقو فلانكاس دقو بيزانسيا زحف ظلمتك شو ام سورياني بون او ارثوذكس بون ام ما بهتر ام نزيكي او كيبون بهتر نزيكي حضرت عيسى بون ما تشتر او كاويد رياويد مشان توحيد جيبو مش لو ما قالك ظلمتكر قلناف ويل قلت فيجا قلناف عربة دا عمر الخطاب دركات انسانك عادل بو شبوغو إنسانك عادل بو ما حواره قهان دوي ما قوارة مجلستي بيزانسيا خلاص بكا إيرو حالي حضر دا كتابي ماي ابن الأسير أشترى بجم كتابي ماي ديروكي دبيجن زمان حضرتي نوح عمر دا حضرتي عمر هجري اجدهدا سفرك باسكي كورمانجا دا كردستان ما تركي هنجي جيرا دقوتن الجزيرة باسكي ويدا سفرك رابوه قمطاني وي عياد بن غنم هاتيه في بولغا هني
ونقابينا في بلغي وعيام اياد بن غنم دا او كتشونا الشي تشونا هاتنا الأورفاي الرحاي هنجي قلتني الرحا سيدا الوادي نقابينا وادا anlaşmak sözleşmek çekirna kuve ceziye xo bidin peymanek çekirna beli seyda xodi تعالى تازي جاري راست ka seyda kurmacıyam ne vakayata jari rast ka xodi estağfurullah اذا بيجي peymanek çekirna نقابينا خدا قوتيه فالله وي جزيه خو بدن ومسلمان جواي ومحافظه بكن وبفي اواي دبجني دا بيمانا روحاي اف بيمانا روحاي نقابينا وادا مايا ووكي دي آمد وميردين ودارا ودزير أو درحمو أف شكلي هني وكا أمبيجن إيرو ميزوبوتاميا يعني تركيا بيجن جنيه دو أناضولو بلغسي أف في هواي هني هاتيا فتح كرن وخريستيانا جيغوتيا يعني سوريانيا جيغوتيا جفي دي نتشن والهرن أفي ظلمين مبكن كامي خوشا وخيبكن يو أم عردي مهنا تريم هيا أشتري بيجن حبوبات هيا دنام مدى أمي خوتاف دا خوي بكن في أواي بشر بي أو كشيبويا محقق شر شيبويا سيدا أبناء بيجوا الله ما أقول هات نكتنا في تدا محققش اللي تشتكوا له هندك شيبويا السرد أوقات ديار بكري آمدي تشتكوا له هندك شيبويا وكي دي وكا قوتي بحرب بشور كرت طبيعا ما بيجي حمود جارك مسلمان بونا لإسلاميت أو كداس بيكري مسلمان بون داس بيكري أما تجاري مسلمانا تبلیغ واری مسلمانا دعوتچی مسلمانا کتنا نافا انسانا دا عدالت افا انسانات یدیتن وقت شاوكو مثلا بيجن براتيك يعني مثلا هو بروباغندا تشتكي بكي تديد بيجن يعني عمل نويا جوتري بهتر اكيد كي تاثير زياده ترى بالي اكيد كي نافا دا وكي جو افتشتاني جو ديتنكو مسلمان حالو درستون تمييز اوكن بيدر بي مسلمانتي درجة 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 كتيانا في كورمانجا دا والمسلمان بونا يعني أزولو تخمين تكم كوج باي أو كيرا شباي عربارا كرد فيجا مسلمان بونا ما مستعد نعد ديروكا إسلامي دا شخوب بياما إسلامي جي أبا ده وقتا كود مسلمان تسنا قاديسية كودشنا الشارع قاديسية قمانداري مسلمان سعد بن ابو وقاص بالیوزه کی سفیره کی ج قماندان ایران را دشینه یه کسرا را دشینه ناوی رستمه وچای او رستم طبعا رستم كوريزال ناوه اري ناوه لأما ناو عينيا رستمه ناوي قوات شيرو قادة بله او خبر او سيستانيا او دبي يعني عربه بتشوك دبينن هند بين أهل شولي بدوي جندي بينو ظرف وقت بانو چه هاتنا ما داره خیره چیه دوی چه هاتنا برا چه خازن تجاورا گوتنا که مشهور هست يعني او بالیوز مسلمان سفیر مسلمان دوی ام هاتنا که انسان ظلم دینان اولان خلاص کن بگین عدالت اسلامی دوی امر بنا یادنا یعنی خود هم شاندنه داکو هم انسان از جزل ما دینان در اوسا دین علاتا و دین به منطق دین مساعد که بون که انسان یعنی آنها شرم دکه که بجه انسان بون باور کریه یعنی ای روشی تدبینی یعنی مثلا گله جی هنه انسان هنه تشتی وصارت پرستیش دکن وصا عبادت دکن یعنی مرو شرم دکه بجه که فران تشتی دکن اونچه کار سجده دبن پیشی کارا سجده دبن نظام چه دبن چهره کارا گول کارا سجده دبن خودی یعنی اوان نعمت اگه گلک مزنه لبنه مسلمانتی واتا کتی چا کدوی او که داد رستم دا سعد بن ابو وقاص و شر رستم دا جی درد که میدانه بیشی او کسی که آستنگ دکن یعنی قماندان قرال یعنی خداین سخته وانا نابری دبه ملت آزاد دیله دوی سربستن استر سر دینی خوب مینین دخوازه سر دینی خوب مینین دخوازه میبینن مسلمان ورا حقانه هنه ورا وظیفانه هنه دویجه و ساوت که ظلم رادبه که ظالم نابر رادبن کرد جی او پیل دکمنه اسلامیت ده سیدا بریا گو اسلامیت وری او بلغاما و دنیا اغلب بین ظلم ساسانیا و بیزانسیا ده بون يعني خاصة بلغاما
برگما چونکو گه ساسانی سردمون حاکم ایرانی دهاتن جارنا جی بیزانسیا چاراوات بر و بیزانسی دهاتن و هر یکی گو دهاتن ظلمک آیید کرد حال نسیبینه الویده کشکک هیا دبیجه وکی گو ایرانی دهاتن السر نسیبینه سر کلها نسیبینه دگرتن ماریاقوب دبیجه دوی کلهیره در باس ندبون چند جاره هاتن چون سونه ده هاتن گلویده آواز بی هیا سیدا الویده آواز بی هیا دبیجه شاپور یه ایرانی بجه الویده بجه زی باراش که چکم از باراش که چکم بلا آوری داگرتن و پشتر از وی آوی سربست بکم بلا بسر نسیبینی ده بگری بله وی هنگی او آف حکمی وی آوی وی کلهاوی خراب بی امی وگرن ماریاقوب فکیگو باراج چیتکن جهد بجه زلامی خود بجه عجله کفره پیدا کن ام شور هک نو چیکن اندرو دا او وی باراج چیتکن ماریاقوب عسکری وی شور هک نو چیتکن دی آفته گرتن آف وکی کاچ خاصید میرن آف اما ویجا یه ایرانی بجن ویجا خراب وی باراج خراب کن بلا آف سر سیبینی ده بگری وکی گو خرات کن سیدا آف دشه سر سیبینی سوریه عولی خرات کن فکی گو سوریه ده دوی چکرنا ایدی دیسان نکارن فرد بی هوایی نکارن زاری سیدا زمانه که الجامعه تو پیشک سحب یا هم مش خارجی گلک جارا تاریخ ده در باست بی ایرانیا جوی عملی عراقی تو پیش قانینا خصنا منجنی خانه دا و آوید ننسیبین تو پیش قانینا و خصنا منجنی خانه دا و او حیوان آویدنا او كده هنگی قول زیده بونه خلق ایدیش تو پیش قادم ریح حتی قول فتح کرنا هن هاجی الرح حیوان داره دو پیش ضعفن یعنی دشت میردینی بله یعنی وی هوایی آوا کرنا داره یجی وی هوایی چی بو یعنی دخانه بی آلترناتیف نسیبینی را یعنی مقصدم چی سید از واتشتاد بیجم مقصدم کو اوه کو ملتی هنگی بن ظلما ساسانیا دا بن ظلما بیزانسیا دا بو yani wî dihat zulm kir wî dihat zulm kir wî dihat wergî distandin cirm distandin wî dihat cirm distandin vêce milletî nizanî bû çi bike dixwestin ku yekî adaletlî bê ser serê wa bê Müslüman derketin wekî got Müslüman derketin adaleta wa hate fêhmî yani bila werin kerim kin bila emniyeta me destê wa dibe Müslüman jî got hûn bibin Müslüman û nebin Müslüman û serbest piştî got emniyet hate avakirin û ev însanî hatin نقابینا وضع عدالت تأسیس کرن میزان دنیا و در دوره خواه او انسان تجارت خدا او انسان ادب خدا اوگا خدا یعنی انسان نباشد وقت اگو دی فوش ویجا کتنا ناوی مسلمان دا و مسلمان ای والله سیدا حکا نام اسلام بانم حکا نه اسلام بانم ایرو یعنی هنه کرده ما دبیجن اسلامیت ضرر دانه توی بله ضرر دا ملتي يعني چونكو ما امكتنا اسلاميت دا ما ملتي خوش بيذكر تشتك ولد بين حاشا ايرو اسلاميت بانا فيغا كرمانج ام بيجن وكفا بوت برستا يا وغادي جنابته قلت يعني چيلك خداي تعالى انساني را چكريا قلت يا اف چيلك هاش ترى من خدمتها ترى چكريا موج گوشتي خوي موج شيري و خوي موج عياري استفاده كي مهوج افيدرسن يعني زبلي غوتافيجي استفاده سرگيني جمره دبي زبل وام تافيجن غبره ام جي استفاده كن حتى الجامعه ام دبن الصوبه خدا تندوره خدا تشوتين و اغريك يقولوا خوش اشترى بيجم هستوي يروت فابريكادا هستوي افتشتاگو خدای تعالی فایده انسان را چکری ایرو انسان حاشا بر میزاوی دست میجگری هندستانی روی خوا به میزاوی شویه یا ما افتشتک زلیلتیه انسان مخلوقات که رب عالم قرآن الكريم لقوتيه خليفه بله مازنگلتیه احسن تقویم مازنگلتیه تراب تشتکی گوش تره هاتی چکرن خدمتا تره هاتی چکرن تراب حاشا حضور میزاوی دست میج بگیره یعنی مسلمانتی انسان جوی زلیلتی خلاص کرد زلیلتی وجه کرمانجه مجی اسلامیت حباندن گهان توحیدی خدای تعالی او گهاندن توحیدی پشترا ایرو هکا کرمانجیتی هبجی سیدا سایه سری مدرسه سایه سری اسلامیه ملاید زریم تخوینن
نوای سیدا بله ملای جزیری يعني إيرود مدرسة دا ديوانك وكا ياوي غاتي آفاكرن أشترى بجم أبو الإيس جزري ما بحثي كر بريانها سيدا إيرود مدرسة إسلامي دا هاتيا خواندن أشترى بجم قالك ابن الأسير أشترى بجم ملاي باطهي أشترى بجم أحمد خاني فقيه طيران علي يعني إيرو نام ما قرمانجا دا إنساني ماترياليست يك جوا جگر خوينا ملا شيخ موسى ناوي ملا شيخ موسى أوجي ملا يعني أوجي شان دا خو كولتورا خو زاني خوش مدرسة هلدايا إيرو هكا مدرسة بانا هكا نا ايتمام مفرداتا تدريس مدرسة بانا قرمانجي دي بلكي هوندا بو بانا نقابينا فارس و تركا و عربادا چونكو تدريس قرمانجي بو سيدا مثلا نوبهارا بچوكان هاتيان ويساندن احمد خاني اشترى بجم زماني ما ديوان ياسكرنا ايرو نفسا سريفا انساني حالو ام ايرو چاندا خوا يعني انيك قولي فكري ام تين شعري ملايد زري يه احمد خاني يه فخي طيرات خوينن كو حقيقة وكا صعدي وكا حافظ وانا يعني مشهور اشترى بجم ناف جواتا دا ام او دبيجي ما مستعد تقاطع توانا دبيجي اف شكلاتي باب شعبي متى تد غندا دا گولگنی هنه گول آوی یعنی بی حرکت بی اوکن تو دروا جوه کی بردی سردا یعنی حتی گوره کی با ویژینا واوی جوه دا او پیل ده براد با یعنی انسانیت همو مروایی بریا اسلامیت گنی دو یعنی دیدا جیان تنبو حیات تنبو ماسی تنبو دوی گوله دا تنه بین دهات تنه بینه که گنی دهات اسلامیت جوه که آوید بردا سر دا او حرکاند حرکت تا چی بو دورا دا حیوان بفایده جی انسان را چی بون جواک جی به مسلمانتی حرکین او تخص بحي في سيدة خليط على اشترازي بي ام بجنو يقول بيرم يعني ولي آف نوي سردا ولا آفا كسكني بي باراني بي آفا كسكني بي بشتا بيت كبيتي دا نوى سيدا ام دوين قولا جاني بله قولا جاني بيه بله قالكي سباس سيدا والله قالكي خوش تا ميساراني فيش سيدا يعني هكا الناس سري إسلامي بانا إيرو بلكي زماني كردي جيغات بوش بير كرن چونکو امیرو دیوانی خوا امیرو ادبیات خوا امیرو چاند خوا همو وی زمانی تنه او افته حمود مدرسه دا هاتی آوا کرن بجا سیدا چونکو اسلام تو نرخه کی انسانیت ناکجه جه هر کسی را گوری حیینا خود حق داده دا یعنی آلی کی زیده بلند ناکه آلی کی زیده نمز ناکه هر کسی یکسانیه دا دنگه دا دیره چما ملت کی دا إيرو هكا تقول تديت السؤال خدا جيجو إيرو أم حالي دنا إيرو هكا عرب وفارس وتركي حقيقية الكرداء دكن سيدا أفلان سبب إسلاميته أفلان سبب نتاوية يعني أف إنسانها نتاوي خد فكرن سيدا مثلا بيجن كردي ما هناك نتاوي بيجن بريا إسلاميته أم دولتهم تمام أم دولتهم جودي قوتي قفتي ما بحثي مثلا أف قوتي دولت کیا کردا بو ام بجن اورارتو بلکی دولت کیا کردا به ام بجن افیا بریا اسلامیت هبون دولت کردا دی پکی گو پشتی گو دولت کردا هاتا اواکرن اسلامیت هاتا قبول کرن ما دولت کردا اوا نبون مروانی ما نه دولت کیا کردی بو پرسگاه از بکم یعنی ما دولت بون آزاد بونه ما دولت بون راحتیه ما دولت بون شرف رومت گلک دولت ترکا و عرب و فارس و کردا هن ترک و عرب و فارس بیزارن آنا 20 دولت عرب هنه عرب آزادند بدی خاطری خود کولنه یعنی برای وان فلسطینی بن دست اسرائیل دا قتل دبه قاتلیام دبه مراچه عرب دبه جه مراچه یعنی ایشون برای که دولت بون هر زمان علامت خنجی اینه بله بجا سید افجی هیم مروانی ایرو بعد بن دوستک او دولت آوا کر و دولتك يا كردايا زماني إسلامية دعوة بويا مرواني هيجي قندك كرجوس هيد بجني مروانية شدادي الفي ملي سرحدي هاتي آفاكرن جمع بلي أو جي دولتك يا كردا هاتي آفاكرن شدادي
وکی دی زمانک هاتیه سیدا گو کردا وجه پیشوانتی امتی هموگه کریه زمان ایوبیه دا یعنی ایرو حال حاضردا یعنی گو ایرو چاوا مثلا حال حاضردا قدس بن ظلمه دا بن ظلما اوروپایی امریکا و یا یهودیه دا چاوا گو قدس هنگی وی زمانی جی زمان خاشتیا دا هاتیه او کرن اشغال کرن صلاح الدین ایوبی یعنی خوارن نتخوارش قحرا ندكني وكي بود قلت الدكتور دورا بيتقال سلطاني من ورا راجع تشتك افي بخا بشك خوارن بخا بشكي بشخوارا رونا يهود بيجي قدس او كو پیغمبري ما بري خداي المشكريه دبن اشغالا خاشتيا ده وهون دكانن وهون دخون وادخون چاوا اونالو دكن يعني دردي وي حمو او بواقو حتى قو هشتي 8 سال درباس بيا بشتي فيف او كاني شورك اسلامي حربا هيتيني چه بوجه سيدا صلاح الدين ايوبي هيتيني ده حاشتي مغلوب کرنا و جاردي قدس طانديا سيدا خريستيانا فلاها دغوتن وي محموقا بكوشي وي محموقا شرجبكي چونكو وانا وكي گو حاشتي اتنا قدس تاريخ بيجن 7000 مسلمان كشتن سري ولو لوت شكرن سري مسلمان شكرن ولو وكوم شكرن سري مسلمانا قوتن قوافا هاتنا حيفي صلاح الدين هاتيا حيفي وحيفا هابستيني سيدا أدبا إسلامي شريعتا إسلامي چوغوت بيولو أمركر قو أسير إسلاميتي دهارونا يقو فيديا خواب دي بلاهري قو والله باري دكرا زير دبرن الجميع صوارت كرن وفيديا خودانو چو هاو قاسي يعني مالي واجد استوان أصلاً ديا بفيش أواي عدالة إسلام ديسة تأسيس كريانا مسلمان دا إيرو صلاح الدين أيوبي وكي تيغوتن نتنه ليدرك يكرمان جايا ليدري أمتي حموكي هر کسی جا پار بنا کنه او دو جمعه یا جی هست او روادي عشيرتا روادي آلية سرحدية جوي آلية وهاتيا يعني خداي تعالى أفر ستاني دايا ما مستعد او شورا دايدا اما تشتاقي دني جا نهاد بریا اسلامیتی بریا که اسلامیت وره او هر 4 ملتین کد سرکه عرب ایرانی عرب عجم کرمانج رومی چا که ملای احمد خانی دویجه که بونه پیره رسول اکرم دا او هر 4 ملت که میره دیرو که آن دنیره بریا اسلامیتی چه حالی دا بون میره دنیره حال عرب اشکا هر کس دزانه چه حالی دا بون یعنی ترک جوان خرابتر بون لورتا لآسیا ناوین دان لسر حسب بیزین و بگم تالان دکرن واری دشون دهاتن فارسیش خوب yani müsaad te goten kurmancı mecli kurde mecli de diye zagros de wan şkafta u wan avkada diyan beriya İslam'ı tiştek yuvani ku dünya jera hayran bimine tenem bale pişti ku buna Müslüman da iru am iftihara xub بتشتينين بعالم كرداتينين عرباتينين تركاتينين فارساتينين ام مثلا دبيجن ابن سينا إيرانية فارابي إيرانية أبو حنيفة إيرانية بخاري إيرانية يعني اتنولوژی نبيجم يعني وقت أهل إيرانية هم دبيجن صلاح الدين أيوبي كردة هم دبيجن ابن أسير كردة هم دبيجن ملاي جزيري كردة وقتين هم دبيجن قشو باشي اش چيه علي قشو تركه احمد یاسوی هم دین ترکه عرب جیزاتن علی بن ابی طالب خالد بن ولید طارق بن زیاد بدیر او کده چه تشتاکو همه به افتخار بکن اسلامیتی هاتیه چه تشتاکو همه به شرمزار بنجی بریا اسلامیتی دواره ایجاد وان هر دا ببر هفته افنم اسلامیتی نهشتی هم هر نهیده والا دی براد مینان هیچ کده میزا جلک ها خوب شدن بله yani cehaleti tiştekvali bu nav ma kurda da ji u nav vam milleti di da ji yani cehaleti nav var Xudayê Teala ev dînê henê şiyan em ji wê cehaletê paqij kirin seyda vêja niha dibêjin mesela me zarar dît ji vê tiştê me ji neteviya xwe zarar dît lê îro halê hezirda weka gava dijî me gotî di medresa da dînê İslamê de hate xwendin علمê fenî jî de hate xwendin û Kurdî de hate xwendin ji bo ku Kurdî de hate xwendin yani İslamiyetê ew heq daye îro halê hezirda milletê ev milletê hanê Türk û Kurd û Faris bekî vê heqî nadin
يعني إيرو تنهال تبجي بلا زمانه پروردهی قربانجی به ایرو قبول نکن بلکی اواجی چه جناب تگوت ج مسلمانتی وان نای نه ج نجات پرستی وان یان ج بله. ملی پروری وان ج دوربون وان ج اسلامیتی بله سیدا اینها بگه حال حاضر دام ام وید بیشن چیکرنا قوما آیاتک جیا خدایا آیاتک جیا خدایا خدای تعالی چاوا ترک چیکرنا چاوا انگلیس چیکرنا چاوا فارس چیکرنا چاوا عرب چیکرنا چاوا في اف قومي دي حمود شكرنا خدای تعالی كرمانجي شكرنا وزمانجي صفات خدای تعالی متكلم كلام جويدتي وجوي كلامي بلا انساني كريا دخنا ام بيشتغلون هفدو فيهم بكن خدای تعالی القرآن الكريم لقوتيه من قوم شكرنا دخنا هم بي هفدو ناز بكن اف آياتك جي خدايا شكرنا آياتك جي خدايا هكا ايرو يك بيجي والله خدای تعالی طاف چينه كريا كفره هكا بيجي والله خدای تعالی بحر بر چه نکرنا نگو خدای شکرنا کفره یک رابه بيجي انکارا چه کرنا کردا جی بکی بلکی کبی وصفه ده چونکو ایرو چه کرنا کردا دست رب عالمه خدای تعالی گوتیه من قوم چه کرنا ایرو تاریخ دیروگوان عربا دا جیه او که دا جی ناوی کرمانجا اکرات درباز دبی و ناوی واب کردی درباز دبی یعنی اف زمانی هنه طرف ربي عالمي و جمرت هاتيا تثبيت كرن جو ام كردن و ام كردي خبر دادن يك رابي بيجي والله هم كردي خبر نادن او حقيقة خداي تعالى دائما وي حق جماعة الصيني بيجا ابا قولي قوتي و شغله باشين ازاتن بمسألة قال بيشيو مايام دبينن قالك اوتن جهالة نمونهك مثالك جهالتيه كو انسانك اسلام دور كت برای حقی این کار دکه برای حقی داد قرتینه برای حقی انسان ضبط که نل شرف ترکا نل شرف عربا نل شرف فارسا نل شرف کردا او خصوصیتا نای تو شرف جوان را هبه و جی اسلامیتی هاتیه گره که همو پیک و جاره دنیل اسلامی بزورن باشه یعنی بونا کو کرد وصا ایوان روژا کو در حق اسلامیت داد یعنی هرش این گران هنه هم عادی زانستی هنه فلسفی هنه سیاسی هنه مسلمان رشت کن یعنی وانا وک تروریست وک قاتل وک جانی نشان دادن دا کوی انسان جی اسلام دور بسکنن فراکت هم ازن اوه یعنی فراکت هم ازن نه وکو زمانی وانا ورقت خیلی کرن فراکت تشتکی خوشنی اما کج اما بلکه دنیا وانا بیرشت به لیکو دینی وانا جدستی وانا ورستاندن آخرت وانا جی دستی آن تشابجی تشتکی او کم دین و دنیا تفدست دین و دنیا تفدست آشه که باب من از شاند ما امام خطیبه من او کرد گوهر هم دنیا خو هم آخرت خو خلاص کرد حالی من پرورده دینی بوی او کنیر باشه بنا که کرد هم دنیا خو هم آخرت خو قضانش که چه پیوسته بکرن سیدا وگا وگوتی ایرو اسلامیت دینی اسلامیت هم دنيام هو آفاد كي وهم جي آخرتهم هو آفاد كي يعني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ربي تهم دنيا ما اسبحي بكي هم آخرتها ما اسبحي بكي محقق أمي ديني بعلم اسبحي بعلم لي أم كرديت يا خوجي بيرناك نشوكو ربي عالمي أف ديني هنجمرة مناسب ديتيا و كتنا في ديني هندا شبرقو كتنا في ديني هندا ما دولة عفا كرنا ما بيشيفانتيا أمتا إسلامي كريا عالمنا ما ضربونا زانين ما ضربونا إيرو حالي حضر دا واتشتا افتخار تكنكو أو تشتيقو چاندي هنري إداري دولات واتشتا هاتيا عفا كرن واتشتا هني افتخار تكن سيدا أميل خواه گرن أميل إسلاميتا خواه گرن أميل قوميته خو بگرن أمي قوميته وإسلاميته خو تبدأ بمشيرن ربي عالمي جريا ما فكي لفيجا كو إيرو أم بيجن والله أف إسلاميات شلتك ملي مدى جرانيك شيتكي أم خوشفيت شلتكي با بيجن أم خوشفي جرانية خلاص بكن أو لا سيدا هنجي خسارته چونكو أم بيرا چاندا خو تافيجن أم بيرا كولتورا خو تافيجن قافادي يعني أم بحثا إسلاميت تتكن وكيقو أو أدبا قو خسينا ومسلمانا دا ناف كردا دا او ادب وكي قوتي قوتن ام عالمين مدنيتي نخو ايرو حالي حاضر ده بلكي هي معطيش پرست بانا هي ام بلكي بوت پرست بانا
يعني إيرو أم جويت شتي هادية خلاص كرن فيجا أمي السر ديني بيغمبر صلى الله عليه وسلم قوشيان دي وباوريه أم بمشينن لألبت كرديتيا مجمر لازمة حربي يك بي يادني نابي يعني كرديتي أم بيجن قالك با بله مسلمان تيجي راحة بله كاكليبيا يعني قالك بي راح كي تشكنا يعني جركه وصو باش هذا عالی پرورده ایدا چه لازمه بکرین يعني پرورده يعني زانن ملت حمول سر پرورده به کردی سکینه پرورده به کردی لی پرورده چاوا چه پرورده يعني سيدا حال حاضر دا ما قاوا ديجي ما بحث كر ما قود مدرسة إسلامية دا بزمانه كردي پرورده دا أو تكر أي تدريس أخو دوام تكر وش برگو زمانه کردی پرورده بوین هبو اثر جی درد کتن يعني ديوان درد كتن اشترى بيجم اثر درد كتن او درد كتن فيجا حالي حاضر ده وكي قوم هو الفاند ميزيني كو مهو رابي يا منها يعني السيدة اما يعني مهو وجدانا خو بشتاقلين يا وجدانا خو از الشصالي وحصالي مكلمة تنجي بتركي نزاني مكلمة تنجي بتركي نزاني قلت لهم بابي من روجك بدأ تشملي من قوري ما زلت بشين ما إلقوا قلت هذه تقيتكم مكتبي كيف مات أشوف مكتبي أتكلم الصنفي ده شخصك هات قارشي من درونشت ما تقولي معلم وفجأة قينا فيه ورت منبو نوي زماني ما زاني بو نما زماني زاني بو چیزی شد کر سر تخته تقول چیزی چیکن من ندانم وش تبجي علي قال يا علي قال چيا علي قال چيا ما كورن فجأة هنك صنفا مدى زاروكي بوليسا زاروكي صبايا هبون ام صنفي ده ما هم ما تشوف طريقه دريش كر دفتره وما واتشتكر ما جيتشتكر ما جيتكر سيده حتى ازبوما لسه مزونيجي سؤالك صنفي ده هاتبانا كرن من وقت ناوي خزاني بو لزماني من زماني تشينت الجواب جواب بدم يا في ظلمه چاويا گرك پرورده يا زماني هو به ام زماني خو پرورده يا خو بكن اما عندري پرورده يجي باسلاميات يعني محقق ما مستمر واوا ما خلاص كده بيجي خوش حركي والله زو خلاص بس ده في ساعته ما زو خلاص خودت تعالى اجا ام گیشنه داویا برنامه اللي تشتك چی بو حاصله خاطر کرنده گر بریا اسلامیته بریا هاتنا اسلامیته گرجی پشتی اسلامیته ایرو کو لاواز بیه جنوا انسان لاواز بیه ما هناك شروع كر بري انسان شابون عرب شابون كرد شابون ترك شابون فارس شابون ما نشان دا کو تشتاك وسينا کو ميرف خازيا خوان بينه هم برا چونه کو برا هرن نه مبوانا پشتی اسلامات مدينه خدای کو وان ملتنا همو شرف دیتنه کو بون پیرو دوی عرب عجم کرمان رومی وانا شرف دیتیه ایرو کو اسلام لاواز بیه تنید نو ملت و کونه شوپیه کیمایه دیزاجی حالکی نه تو حالتانه گرکه هم افتخار بکه هم بجن خودی کری هم مسلمانم بخاطره وک